Anko gwatogeni mutegeri wa Weru TV kiri mubango jetu cyo ntukuyanaro mubango jetu shokandirikanya jora jo kwijaira gukuthomithia gukumenyithia na kinya gucokandiria kanywa iguru ria mantu mwanya mwanya naro twitegaira uturo kana uturo bwa kugurwa orikia kugambwo nandi kana bwarikia core bura core bwagurana uturo bubati gukarate kwatana na Lisbeth Nsabira Wariongo na Njera Mekaboria Joe kana kibandiko Lusinyaga na mutegeri mbere twambiria nkurikane kwina namba ya SMS ira umba gututumira nayo SMS yaku kana ntumiri yaku ugitwiraga ni atia ukuona mubango jujujugita kana kwegia kira tukwariria ntukuyanarwa jabore buturo nyuma ya kugurana kana nyuma ya murando uturo bwo kugurana uturo bubati ukarate antu parikia kugurana mbuga bo kurikia kugamba ni mantu jari kuja antu bo ugaruke imbi ukagaruka irangi ukagaruka ibiongo bati ugaruka me kugaruka guko ikondigaragia muno tha ira antu bakugo bati kugaruka bati gusensia kethora ri umwe gugasensia oyo muthuku ari tugusiga tumegusa makeri yogorwa usinzi wengu ara muntu mwega kana utuike muntu muthuku lakini neko kagendania na kulingana nuntu akwithirwo kuma kirathi kimwe wathi kirathi kingi egwa riu ukugurwa urari muiretu ugutuika muntu mukwe wa muntu ugutuika mwekuro muntu ugutuika daughter in law wa musi fulani ugutuika ukugya na kirathi kingi nuntu anankinya kula kanithani egwa aratura ri muyuthi maybe riu ugutuika kuthungira gikundi kiaka kogu no ankinyo sensie kimesiria kimiturire wanankinya kimikaraniriye na antu ethirwa ni nthaka agutuika kanthaka riu agutuika muntu muthuri wa muntu agutuika membi gakinywa kau kangi gakagenda agatuika babo wa muntu kogu no ankinyo sensie na kuringana na mikarire kuria twikaraga kuri mutaratara na mauntu maria mekiritwe tetwiyo mekirwa na ugu ni masonsuri na ugu kogu mikarire no ankinye sensie na no ankinya muntu arumirire mawatho kuringana na buria mekari. Okay, nani ningenda kuga bau nundu negwa sister agwetwa borwa eritu uria mundu abati gwikarangia ririo borwa nake ndairia wavikania ni ubati ugacenjia actually ugacenjia ki uria urekaraga kitu maundu twaku turi urekaga tondu taru ubati kumenya riria wagurana okoro uraricaga thani imwe ni ciongerereka ni ciatuika thani igiri okoro tuguo uraguraga tuguo twakue wenga umenye no ongerereka tuguo bandu bau koguo kwina maundu mamwe bati gukorwo ukiroria muno taru riria wathie ringi kugura kaguo no bati gukorwo ukimenya bena mundu wingi nake ara wivuva yaku arenda kanyamu ka muthemba uriku ka muthemba ti ati uthiecage ati okoro ni tuthiora ruta twakugura kamuvuto muthenya ucio wingi ni kamuvuto muthenya ucio wingi ni kamuvuto ubati gwiciria no ririkane tiriria wakoragwo wi mbachara wi mwanake ni muongererekire riu mwe iri maundu marathie ndapu na nikenda kuongera au wananjorikia kuga mbere ndi kuria uriuga mantu amiguto kana ukauga rika muguto kamwe ndigwa witonya arume yake amwe korwo na bati kumenya ate nagori angorire mukuru kwa kamuguto njirene kana ni mwe korwo ate bati kugurirwo mukuru na bati gusensia mukuru na sensia na njira ja ichi kethro rasukaga mutundu after mieri ere ugasuka after bime biere good mutundu wethro rasukaga karaga na jumo no te sensia tie hairstyle ugasensia bime biere biathira kethro sita after mieri ere nonto kiongo gikio mama we mamira piru ichi kurungio kumamira piru ingi next kiongo kibati kwetho gigita marashi ja mathongi na twarume bubati kumenya ukethro ramusukilegia mutundu remwe ni mieri ere ukagitagita okereka bime biere agasensia mutundu na after bime biere ndikona mantu ja maingi jara mukura bati gusensia kethro teko kathuka kethra korabui ira nkoria na ndena ngerekano tuge moya kuruju arachi kaira tobecha twawe na nande agwita atrima na ntomurume joju na ndiro ndoria wombo change akaigo tobecha tura twakwa nongorere mukuru okwa gashati jagaka kana gachenjia ndino kwa biblia nayo yuga na gorisa bera ndingenyitanira nawe mukuru amenyere nja amenyere gwake ndingenyitanira nawe risa bera ugura uga nundu warire urageria kwereithia ati okoro ru we mweretu we mutumia okoro urathondekaga njuire ati mweri iri ru ambirie kuthondeka wiki iri
utikagũrũkĩrio ũngĩ mũtutu ndingĩnyitanĩra nawe bau mbatie gũkwĩra atĩrĩrĩ no batie gwĩka ikindu gitagwa economy umenye rĩu amũthigĩrĩrie okorwo ũrathondekagwa njuĩrĩ wa wiki umenye rĩu nĩ mwenge ba koguo utige kũthondekwo wa wiki wongongerera nĩ kathondekagwo wa mweri nundu mbia ino nĩ Be no to lakini mĩtundu ĩci angatĩbu mbika ũkiuga nĩ kũnunka rũko mokoro mauga thikira nkwire nuse mokoro mauga mwekoro na kununka te kurubonde no kwithwa no kwithwa menya kwina nja ici kwe mokoro tiga uai otiga gwinya muruke kabire gwe mokoro nya gutaka nya wenji mutundu ja juu akwira ndo no thongi we smart wenji kulingana bora muntu akuya kwenda ukaza kwithura kanu na kainge thaira ate kondo gucukire bau bweri mono enjete ni onte kurega nuntu rira nagurwa na tikwa muntu murume mucii nkuthii wathoni wake na ngutwika yo wale yake kogu akona yo arire irenji ro rithongi ire njwe ri change umeke wari ukambira kinyozi nkenjwa wega nongekira kaguo ke tiga mukwa kuekagire wega Sister Lucy ni sawa tutirarega mutumia ni ekire nguo mbega ni athondekwo gacwire wega lakini ubatie kumenya atire nundu no atuika yoa wa ugakuverithia watuika yoa wa ugakuthondeka maundu nigetha muvote gutwarana tiga gukati tumaundu ta kuraverithia ubatie kumenya atire ni urenda kuthondekwa kiongo ni urenda kugurirwa kaguo ni urenda kugurirwa kirato kwa ugasensia utomeri bwa mbesa kwa hiyo kintu kira tukuwiki bati kusensia ni utomeri bwa mbesa actually natwambe mbesa nisio mpunja mirima nagwe ukethirwo tena mbia we muntu murume ina gani muntu murume mbeta choningana muntu murume mbeta ningana kenda muntu murume ro na mbeta kankwire muntu murume ni mubuko kirato na bare karaga ukethirwo we uti muntu murume akurunga marume ni mama mangi ugu na muringo uri rugutage gwe muringa kuria wikaraga bu igite antu maku tambira kaburia no tienda kuona isoka no tienda kuona na muntu muka tene yo arere isoka tembia kanyambe runa ni ngwire riu no kwira atumia onthe tafadhali mundu murume tembia mundu murume ti muvuku ndukarori uguo mundu murume ni isoka mundu yati no avote kuruta wira na experience ya iria nayo yani munurona mundu uyu muroretie viugo ni mundu na maundu mundu ucio ni mugutethania nake ona nginya gutinde ndi ukavutana koronda na mbia no tonto mantu jana kuona jabati gusensia utumiri bwa mbesa nethura muntu murume arari kiguta auke kiguta ugokira ukambira guta ukamenya wina family ekumenyera na inya mwe kurumbugo uwe thoro ukaira thitha tu ukamenya na ndi wina mukuru wite ngugine ukira ukaruga breakfast mapema kaundu ko kengene ngenda kugarisi mono kethro tatu ara ngugise nyomba kethro tatu ara ni ngugise nyomba mbuga ukiuga ugate musore tu katika kugambia na ndi mwe kuruku na kethra ga utware ngugise umenyera nja na inya gona no batiko muntu ale se nyomba Teja na nyama no kugitanga sukuma no kugitanga mpoka sejo kia chopping board mwera kugitanga ile nyama nyanyongwa nyama siare sukuma tena nyama kugitanga kwa nyama kwa ni mwarutithia thurio rara matavatie kuruta no ndwarire ni mwarutithia riu ni mwarutithia thuri wira uria matavatie kuruta tafadhali angikorwo wi mwanake na gwakura ukaga ukumenyerete uraukaga ukabiuria gakimo gakabiuria ugo gaikia thaburia baria aya ugauka ugatinangia kanyama ubatie kumenya atiriri mutumia ni njiko na riria wamureta gwaku niki kwambiriria gushugurikira tumaundu twa muthemba ucio na nigitumuonaga mwanake ai mwanake wana muroretie uguo nonaga mundu uyu kamwiri kau gake kena kathina vanini lakini riria ukagurana nundu wa kurugirwa wega kubaririrwa wega akanora noko na mundu ucio ni muthererũku wagitanga nyama ri niyo tengera ale ukunga njue mukono au na gutuntu ungi ninkiongerera muntu muka riko ni riaku uthiurugire murumu nani no mugurire nguo eni agikinya na unjogu ke nani madam Lucy ndenda kuuga ucio ati muntu muka ethero na tubie no atetherie murumu wake ibetaga ngugine ate kuthibira nuntu wake aya ibabendagirana buka umania ngugine kuba ina bugure na bwendete ikugura na ukari kwenda na ukari ko ugwa wejo mwa empunda unge master akale menene muntu muka wero ore ara kugaruka kura akiri kugaruka indu arathimirwa ninga wirona muntu muka bero na nikyo kwiragwa muntu muka akiri ciake kinya biblia ndo kwandikira tukokaira kintu kia mbere
wendo bureta untu tekinyiritwe Ye. o ta uri na arua umarite njira ne gukethwa kurite utendere watendera no kwira utumire physics wambirie kugita maguru kendo rwa nyemu erere inyere kwaruka jara jeja gontu powe kwa ukeja kwija kwithirwa na arua ugo we mwe kuru inkwendete ngatega nombone no kugitanga nyamere kanondo kujana yo no kugitanga ito kaburia ngo kwenda kuga ate urenda kuga twambiririe gutinangia nyama na kuruga kaburia ngo rie na mana ndugu ugo ne kurauga twambiririe wendo akaburia reke ndio mtu baba mukamupinga muranga mukono tatigare ndiuga atiri wendo bukinyagiria gintu kire gitio gikeja na ngara kano no ni nyau mara daja ino kwithirwa mbuga mwekoro ku Mr. Njoe no akwandikire mbuga akuri switi ukinya bwega yani yaigirwe tu akwaga mwendo wawe no ntwagwita na ndi thai wombo kinyanja ukamatete kanyama ukona switi uri okuri na inyire twara na kugitanga gapoka wa mwira ankugitangire kai konda umako na arambumite kwau uni ndiuga gintu ngugea gutethania tatiganya mbele mwire kubana gatirire ambothikirerie uyu mama ni maumbire kuringana uria tumbitwe tariu ubati gwika mathabu muthuri auka ai munogu na mutumia auka ai munogu kwina mawira mare mutumia abatie kuruta ta makuruga kumugurira tuguo kuthondeka rucira mwanki ambothikirerie riu ngwire topic ino ingi na rio mauka muthuri ai munogu na mutumia ai munogu ukina uka mundu uranege na vumburoti wigucaga mutumia coka kinera ithwa mbogo kauka wone aya marauka mararetenege ni aba muthuri ake na umesore wa mundu ai wira wake no ndungira muthuri akaruge oria gutata kwa jangana plotine kankwire waita ari Lisbeth kankwire kwira gwatire ari kwira gwatire aronu no matigani kwenda kuthomora arume maki mero na magi suka na maki embu na magi koyo na maki Afrika mucie nikyo gwitagwa ni kwanginwa Lisbeth kwitagwa ni kwanginwa kaburia ntanegwa gugitwa ni kwethwa kaburia kana ni kwao no ntwa kwithirwa muntu mukonu uri kuugu nwe malikia akani mume na misi yetu na tume na nsikoni yetu kwanza ntienda kwa na muntu murume okay na ndikiuria kio thikireria na tio tukwenda kwariria muno imantu jari kuja batio sentia ethra atarugari kethra atamenya iranjari rucia uga akamenyera rucia na kinya ntarume baraba ina uome mtoro kwenda mtote muorie kioria akatheria mantura kwenda mantu jawara kwenda example tiji aja muka mweganire muntu arugire murumu wake na mubulire nguo na nikingagia mbere muntu uri aketwo ajitwe atubakare baije kanyu iko kaugagara kinte koi kathithagia abo sone metho atubakare baije kanyu iko kaugagara kinte ko kathithagia mantu jaja batio sensi jariko mokuru ati sensi ati twarania ngugi cianja ruce uga muci jwanja kwa wakathithio kwa ni atugashare ngugi ngana no tunyani nga contribute nyombeji no tiro nkaro gutika mbuga no ntote na mbesa na ndina mbesa na nyombeji ni yetu mbuga ntere ano ntuntu tuba murume kumenya ku house mwekuro na kumenyera mwekuro we na anabawe gutiro mwana kwake ngwa skuru na inkomenyote na mbesa na ndina cio mbuga ntere ya fees no ntoyi ngugi murume katugatwara ne ngugi cio ne rito batigo sentia mathugania kuma tene tukamenya kanyi ga sinziritira mwekuro atinda ganja murume ageta ngugine akeja kana gatana uome kurita ngugi cia ome ekuruba Masai nikibakaga nyomba ni Afrika nikibakaga nyomba ameru batwe igwa kanyomba nengugia mtu murume tim Amasai bo bakaga nyomba no tujuju mutorire jwa ona ntwaro mibetere shughuli ningi cia kurithia na kuna ndiko batigwetana na mantura cha ugaruka na gwogurana tenkomboretire timware ngugi uretire nyomba uretire mutethio kwikumanisha ugwe no kuthithio ntobu keja gutetheria tekeja go take over na kurute kanyambe ni murute mabitia kuringana no tarani na guchunguzwa kwingi muno research ire ruthitwe gankwire no kondikireria muntu mukoro menyagiraga gwake muci muntu anani kwira ukathi supermarket ukona muntu uria umenyereretwe gwake muci
nuntu atiumaga baria into cia rume ikwendua akigurira muntu murumu wake kathamuni akimugurira kamukega nuntu akwithirwa nani ni muntu mukana kunenkera gitio kuria muci muntu murume nu atikegwe muno wa kuthi guceria na unja nuntu kwira ni kuonania ati barapongwa uthuganagia nja cia ibo batiumara ome antu barabethagira bara antu bara mwekuru amenyagira mwekuru atirekaga inye irio bikwa metheni mtungi ataja kuona mtungi okay. Bongo ibo bamara kumara kwa muntu kana gukara kwa muntu nyumba ote tunaletero burio murume kimaramari ni kimaramari onoka karuga na kwira atiri muntu muka kimaramari ni kimaramari na muntu murume kimaramari lakini muntu mara magaitwe kandi kibabo gunjwe no gaite muntu mara nwanki kankurie gintu kimwe mwana ri kuri muthenyo garo kinya gutuike muntu murume no gakua mwana mieri inu kienda It's not an activity. It is not an activity lakini re kakankuria we cokia kiuria bona kuria kwende karo kinya muntu murume gutuike no gakua mwana mieri inu kienda atiumba tena ugansiria niki nuntu waki gintu gia kaire gankwira na mawira lakini ndiba ukamata basinzi tu na mawira mama liku mawira mama marito kwina mawira mamwe muntu ngori mantu jantu arume jara makuru atirithia mantu mamwe ati ngori pomwe bora muntu murume ombo thithia ombori ethara makuru athithia isana butu no ngoinyana muntu mukaka bota kuthio kura kwa mijengo na twithie mabiga nkinya kuria guru mwankego bareta bagake kojora akamegana o baraba ukamata akamegana ari katwariririo mara makethoma mijengo nire kuringana arume mama ribore ni megana ni anini muno akamama kwendia ndigore bara stage re na rume mama kwendia ndigo bara stage re ni megana maribo akamaribo wengi nuntu akwithirwa binya miri abo maumbitwe and this is a fact nuntu akwithirwa miri abo maumbitwe wironu ni mubuthu na ni raisi na muntu mukana kubota kuruta bara nuntu ana ringi ni wirwa kwa na muntu murume atekumba nimenda gukwira ati muntu muka etirwe muntu muka nundu wa guka ni muka no nyita aguka ni mundu muka ile tonyarira na ngugi atia yani nikauka na kundu gukwauka auka kutheria mucii murugamu mucii mukegu arungika twithira for example nundu mucio ni mutume kanyomba ndirauga maundu mandari ndirauga ru maundu makindari ni mukegu lakini ni gutume kanyomba kwina tugombe na kwina tuindo tu ngombe trasma tuga na ngombe trasma tuga ikira kagugu kamwe ni sawa karara ngurete aratare akuria auka akothereria kundu guku ni kwa mbegema nake natuika kundu guku ni gwake na gukinambiria gwitanwa na nake muthuri yake namba yake na rutwa bo nigitume bucagu gitu guko ni kwanginwangania nago auka guko auka kwambiriria maundu ma kuruga ndwendwe ti mawira maria gukuria muci ande abati kugaruka kiure gyakwa ikimwe auka kumenyerera na kutheremia into iria estere mucio oni kuona ndarabu kwenda usurira inarabu kareta siasa bwera siasa reka tukwariririo ma ndiburi ati imantu jari kwarathithagia abati imantu jari kwatathithagia abati kwambirio thithia kurugana na ruga kwao lakini ararugaga kiria we akwenda kuria athie gukugu akarugaga kiria muthuri wake magetikaniria rimwe egwantirisa cumbi kana egwendete tuirio twake muno arume mendete kuria gakima utuku na gakima ino kaibinya muno kuruga tika mucere arume kethwa enda kuria gakima ri nwakinyo karuga gakima egwe no kwenda kuria mucere ri umenye nchambe yaku mutongoria munene muthamaki waku rangai akunenkerete na gakwamurira enda kuria nkima na kaguku ethirwa kaguku ni gatigarite mundu maria ukagucenjia tari gukoro ni mwanake nini aumaga njana kathaburia ugu andu makonaga haya ucio auma kuruga no nyita kwina nthoni okaga kathengutia riria ukathini wa muci ucio ati andu makauga atiriri nona kivandiko nike werugagira lakini kumage mutumia karugagirwa ucio ni mutumia no na arugagirwa kirendete kuria we no ndu athoni muno ati tarudia kivandiko wore arugaga ai mwanake wanariu na mutumia no wake uraruga kana tigo ogu kivandiko ko no bati gutika kuthithia mantu cero thathigica mwekuru wagurana ethra kitchen butego kurukana na mwekuru oni me ije mungwatanira na mantu cero ntu rimwe nthu arume ukigitanga nyanya na kuruma nyanya na gukugitanga uruga nyanya no kwenda kumutema na kabio uri akwi kumutema na gacio ukigita kau akujukia ngirigari mantu ja mwethura gitanga nyanya ugirija kana urejo kare nyanya kare kabiju kare gitunguru bigeto semanire kiu mantu ja ucenjia
na kairiri Karwa kareje tigira mwakuru okuriko ketha mwakuru akuko ana oriko tigira mwakuru okuriko sie shughuli ingi nago mantu jara batuko kethagia thithia jo te mwakuru arikia kuruga acokeja ruthingona kuyo musumari jo kukie jo ringira musumari mantu jara tibati ukareka ugo wetikire mwakuru okwa sensi ajo ke responsibility cia kuchari ikone nago ethro kumugura mantu jara jainya jara atombaka kuthithia nago juke jonthe lakini kethro tijukia kethra bukari tasbio bubaire ucia kurira misumari kinya kuruga ndakwira bukaruga bubaire na olema usiethire kuigwa kuruga wenka na itire shughuli ni ngino ntu noremirwe antono mentu ko nitire baba isiethia thao muntu akasiethia musumari ukaringira yani baere kings ni munene utiwathithia ikia twethirikiria ri tukwenda kuga ujo kimantu jara muntu abatio change bomwe utoteka umege point ira muno kethro arari muthako ratukaia na aria menya wina mwekuru nja ukana mapema na ari bare anga gutinda kutheka keke tigana na ari wi mwekuru gwaku na mantu jangi jau okay ngiuga kaundu kau ka muco kanini sana kanini muno okoro we mwanake na nuratumagira tuthia twaku ugu na guku na guku umenye wina mutumia na wambire gutumira wega na we okoro we mwiritu umenye kindu kia mbere wina mundu muratumira nake kogu no nginya we vange wega tikuga muntu murume gakumenya ira mwakuru na twacoka kire kirimbe okoro we mwanake nuci ni tutoragia maundu monthe kiumburwe okoro we mwanake nuci kwina andu amwe ingiringi mundu wa mama oguo umenye ni gucenjeru umenye kwina mitaratara wambire ko mama rungamite katwarie sararuko bau muno wa muntu kukwikagia gitandani Waweru TV ugacinche mutambo tugasokera nyumeka gitaka kai tutegaira mitugo kana tabia kana miturire ya batugucincha muntu arikia kugura kana muntu akurikia kugurana nkorikane kaire namba yetu SMS RTV ne yaku na namba ya utheri namba yetu na marei ukwamba gututumira SMS ugatwira contribute kana ukongera kiri mubango jojo ugachangia ugatwira uroko na jugita kana kipindi giki as a whole uroko na gigita ugacinche mutambo tugasokera nyumeka gitakaga kai tugucokera mutegeri wa Waweru TV kiri mubango jetu tucokanire kanywe gicunci getu kia biere nkurikane kaire namba yetu SMS ni 40321 ombe kuthiro gitutumira SMS kana ukiaranira natwe iguru ria mjadala jona arua kana mantu jera tukwariria narua kana inya kipindi in general ura kithiro kikiendereaga maoni jaku kwa in general no gacincia mutambo tuendelee na twitegaira nkurukiri maisha nyuma ya kugurwa kana nyuma ya kugurana imantu jari ko mtu aradhaia mukari imantu jari kuburathira na ile ntu bwa wendo na ibo bati kuendelea ujadithia tugaga kainge mtu asinzira kithi ko imantu jara ja mega mbuga ugaga mtu agasinsia endelee kujadithia kana inya kujadithia nkuruki imantu jari ko jara ugaga ni kana kinyanto beka ko mtu akiwa ni boyfriend okwari kana musore okwa kana munyanya okwari ntenda sensi ora ambitaga kinyora ambitaga ritu aki itorira ambitaga ntenda sensi no kuore gutwira ria mbere ra butrimene ora menya wamba gwita muntu my sweetheart my honey lakini ndere yake ya mwana wa mweta ngino ngania po athira miaka uri okura mwana wa kinya class 3 4 okauga era oweje kana bangi era oweje mwankanyi mene okaiga yani koe utekuigunya kugweta inya rieto rire no ntu Anthony iria iribona gitio kiugutisi wewe wa nzoni ire kugeta muntu bangi angote wakwa wa mai ukiuga baina uri iba ubaino antuma mauragua koe ni megana ugaca kwithirwa ukauragia koe kauni ga untu special muno nuntu ti everybody etagwa koe ugatura wetagwa sweet nkinyari sweet da wewe utina thina no kumenya wewe munyanyo kwa inyauga mambo cio jura kio utinda wetete sweet ne kanyamu ka ciringi 5 thumuni ari bauba ari kabogetwa kindu ta giki kinene ingiwetwa kindu giki kinene ta kirenge ta kiwishi giakwa kiv8 giakwa ari tractor kwa kana ngewetere wauga kai kathi akamata gitu akinya akathi karaga kwa geko karathiiririe bire biote biaria ari mantu mangi okay maritwa mangi by the way uga karitwa ka muntu ananagua nako ni very important na no manu twinde mo ukegwa muntu akiuga
ino niyo mama ya gwakwa no ntoni ni na moti kenagia aka kana okegua muntu mukakiuga kimuce kiu giakwa gukiona untunu tuntu mwega kwa no mogu auga na maybe no tutaneciria Lisbeth ni wega gitio kiu gia kunenkagira muntu nu wendete gwe ni mukuru waku kana ni muthuri waku karitwa kau gakumunania na gakumwenda I think ntaneciria ugu lakini ni gauntoke gani utiga winyanto nyanye kwa ageteka inyomba nei baba kuruma na tika rito rite kuraga kethri nyanye kwinya atika rosinci utika rono bacenjageria rire ta riu agikorwo tukiona na waragia na gasauti ga gaswiti gasauti kiga kanyoroku riu ukiri oguo nginya no cenjirie ni marakara na stress wambirire gwikira sauti ya cumbi gwikio uga ndagwata muno stress iwe thro tai nayo mbere ogurwa ri inera umire okugurwa kethro haira njiro kugurwa irejani na kira kirejanire na nguru imbira janire na nguru kethro ri mukuru imwe kuru rejaniria kugurwa kethro ri mukuru imukuru rejaniria kugurwa kwa ugo mwete stress ethre na stress twanginya okoro no muvete muthiririe stress na rito rikiendelea kethra stress ni gutumara kwa ribwega kintu kiambere kwariria butu kwariria mauntu bara ma muntu abati gucensia arikia kugurwa na arikia kugura na gintu kiambere ni ukinkwa na kina thina muno miturireni no twinayo riu ni kwaga gitio kintu kiambere ukamba ukariganirwa we muiritu wathi musimuna wathi wethiriria musimuna we mauntu mana marutha gwaku na kwi mauntu marutha gwaku na kwi mauntu matirutha gwaku kwa gintu kiambere muntu nwankinya ambe etikire na especially kugurwa kana gucensia ku affecta muntu mukamuno nuntu nwe uma kwao akagitatia akathie kwene temo ka Kenya rume ba affecta wa muno ali ni ma affecta kwa uramenyerete kumama nyombe wenka na ndio kijokethra muntu ungi uramenyerete kumama kali mwene iratu ti andikia bonkuga mama na t-shirt na stocking muntu ma personal mathungira ku na tukaririria namo nikankuga muno muntu mukamwire tunethagirwe auritie kirira na agatarwa agatarika muno na akegwa na akathikiriria nuntu wenwe uma kwao most of the times akadi kwa muntu murume na akadi akethiriria musiunge na musiwe mikarire ngi kwa guno ankinya ethirwe ebariritie kuthie na gwitikira watho ria athi ethiriria guntu kuugu gasa kwithirwa wathi ethiriria antu matikagira nguo mekagira nguo nkuve no thure gwikira nguo nkuve kana nguo ndasa lakini no ankinya uthi uthome musiunu bure antu mekaraga ku na gwitikira gwikara musiunu bu gwikari onu ni musinsirio wa mekarire kintu kimwe lusimbugaga mbugaga kethro rari muntu muna mutundu jwa kuendaga gusuka nyombe kuendaga ikara untu fulani nuendaga kuanda karwego kana nuendaga kugania munda jwa kuna mpenji weta withire njeu o muntu athagiora kwenda muntu arugura ngombe cia watetagana arasi weta cietaga mundene jonge sigeta mundene jonge mauntu mara yani bati gotinkro utigane munda jwa kuna mpenji cia thara ntu ndo kethete irio biaku ngombe cia ngabana ni kwera gwatire Lisbeth mauntu ma mega ri ni mega na matitinda makiaragira guotheri nuntu mwega untu lakini kuri mantu ja mega wita ogasinje nuntu bakwithura antu bate ku respect kuko kathie kana bate utia mantu ja uja kuja mega ri untu mwe muntu ri kwa konta mangana ya kanywa tiyo ya ibanga na eka tugucokaniria kanywa au na kwira kwa muntu mwega nuntu mwega na ni wonekaga utikaro ntigwiciria ati no ume Lisbeth no thio gurwa musimu na no kathi uketheria antu ku wa muntu ni muthunu guti muntu uciaga gintu na antu mamangi ukathi ukamaruta untu wa gucia no untu mwega guti tikwa na muntu roga kuthungira kare kuthoma untunu riu riga tuciokere babangi kaburi akugaga warikia kugurana ukwithiriria riu anegwa kuthi nyomba yana na muntu mukaethi na nyingi muno nuntu na menyeretie niyo ntirugaga na thaino gunwa nkinya ni na muntu akurugagira wa muthenya na menyeretie niyo ntiburagira muntu nguone kambita muntu mukwa ibarwa akakamburira maybe muntu murumo yo wakwa atienda nguo ciake iburwa ni antu maibarwa kamutugo kangi arume mariko kamai muno guga gutesanga socks yari athungira na socks itesa wa murangoni na mugatura murwagirira kauntu gakogu kogu kwaraniria na muntu mukakwithirwa meciria make na taritwe na getikira kirira ki abeto gya kwithirwa kuri athie misinsirie ya mikarire kana ya meciria ingi kethirwe iria muntu muka ukathi withiriria wine binda ibuthu ya kugitatia ya kuthina gucensia muntu murume nwe nwankinyethirwe anwe athikiriritie kirira na agatarwa kirira wega netikia gukura akili agakura akili akero akamenya na agatarwa na akegwa gwikarania na muntu muka tonto iri raisi nuntu gintu kia mbere akani nuntu ni twen kanywa ni twise kwaria muno no maka ni twise kwaria kanywa muno tari twaritie muno ana Lisbeth ndaga ina ciiri guteu ciugete
mutikiranite niko turegua atiriri niko turegua riu kuringana na uguo na mumurengera ta ko muronera andu arume muno nundu ariri mubatie gukorwo mukielewa atiriri muriria mwiritu arauma kwao aukite kwa mundu murume uyu kwina maundu amenyere gwikaga imbachara na ndangivota kumatiga wari mwe ndisikana uranyita tariu for example no okore mwanaki uyu amenyere aruta socks kwi varia ikagia na no amenyere socks kwi varia ikagia okay maundu ma muthemba ucio agigauka kugarurwa ni mwiritu nundu mwiritu no uma kwao na kirira na ero atiriri ukithie kuvika mundu ekaraga una mundu aendaga kunyenyekea uthi wenyithetie koguo thikiriria wana wako gwako na ikia baria umbire tiga gwikia bau mbikie ringi umbire ubati unthie kabora nundu wakothererie ni mumenyeru undu uyu koguo ndingivota gucenjia wari mwe ringi no korwo wakothererie we mundu twakothererie muthuri gwa mama kana iratu no guo niguo amenyere riu okorwo ni design ya kumwira uria kuruta iratu ti kumukuthukira wari mwe nundu amukuthukira wari mwe ni mukuvitania ubati kumuthie pole ukamwira gava turatu tutu ni turavaka nyomba giko uguo nginya utige no aukaraini na kenginya ruterene rwa arume akite kurwa te arume akibethairwo ethro ija socks ira guta rira mwari ejire ethairwo rimwe atamenyanirie na muntu ekarakara ari akugea mwana agea mwana mwari uri arethairwo atheri uketheri nya twinguo cia mwana ira chiti cha mauma kana ciena ruko chigeria ari uri ugo ntu murume ukarigara mwekuru ketha no ogurite alafu ochoko mutege thuija kibarana bamwe bethairwo bena ethuija eria ndiumba kwithirwo inya rikurukithite konkwa otega muntu inya aretete irio methene omutega kibara kina au ukaigwa nkoro njiru ukona tabia imwe uri akarie mwari athuki boega inya thuija riu na kuma antu moja essence no tuba kwithirwa ri no tuba responsibilities ai mwari getureria rumete ku na ndiro kikaga tamatuga atiri Kai nyari socks ye munoga yani kiento wewe socks igwira socks yaraga na mwana kethiri mwana wo guta socks kethiri mwana wo guta socks tofauti huyu mtu tofauti thina ya mwari uju ni imwe na bati kwirwa gwitano bara ba mwitana kethane akuru ba mwitana mantu janja akero wa gwata mwana kwi arume batenda kuigo mauma wa mwana kitandene tewita gwika mwana aria napkins kana twinguire ochenjere mwana wekiana nana wabure kurugo ba mwitana aria bati gwika mwana au luce na okerwa oni wamburia wamburia mwana aga kono tibu bati mwitana wanaongea na urenge bagakwira no wero kuri antu batienda kuigwa mwana irira kwa mwana arira okainga apiro Kaburia ona ndongia ati ndogetetera munororia tiga gutetera rume munororia uge tuge atiriri tuge we mwiritu wa uka kwa mundu muno tutige kuge tuge andu arume maimbacha na matikoro me atheru actually matikoro me atheru ni uma au ni uma matise ma ubati we mwiritu wa uka kwa mwanake na no akothereria na giko tiga guko thambitie wale mwiko kiria no na mumenyeru giko kiriko thambie kabora ai we njwe tiga watu wao mama nginya mwanake amenyere otheru nundu wabota kumuthuana thiga baria barera kitherata akina rambiriria korara kwa koguo nginya muthuwe kabora nginya othe tegoko ruthete bari mwana nokora no amenyeri gwikanania na rukungu baba upate na ndiko kuga atiri wana muiretu wana muntu murum wana muthaka ni mathikiririe kirira na ni maurie kirira ni mathwe kirira indi bara ba mwana ni wetu twi maire na nabau anabo nwanta mwana mantujenga mwana abugetikiria muntu muka egusai muno muno ria ina mwana munini batu tutirariria guta mwana kwi point kwa muntu muka egusai muno ria ena mwana munini na umwenda kana kanini kai minoga muno na kai mauntu mengi muno ake minoga na ndiko gata na piki utethereria muntu muka wana wakoro kana kanini kai minoga unino ani ungenjere me mukono nundu ariri wana okoro kana kanini kai na minoga ukothagiriria kundu kumwe na pesi ya igirwo bari uguo tethereria mukwaku ni sawa na pesi ya igirwo bari ndore iniretie wiki ngima hua kwa batiuria nikio ndegura pampa itawa gatewa mwana gutiba mwana angioka atumenyombe yonde gekare no theru na gutiba ndu mwana ukaga kareta giko thiinwa nyomba aya kuma mwana wa kwejere utetheretie na mbinu ntumantu jagarukite okay mwana ucio kana thikiriria njoki kiuria mwana ucio kuma uka we mundu murume ubati utethagiriria na kumenya uria thabuni kuonekana walikira thamuni auna na pe auri ikaura uketheri mutumia ni abore mwekoro ende okari ngugi yawe ni iriku yeni ai ngugi ni nyawe iriku ai ngugi ni ngine na mwana we mbere ethro na mwana munini na ate ajitu abati kumenyera mwana ojo
au nengo na woga tetheri ntu mwana na rejire nande tewe jota socks arotejaga na no ninkoja socks na no kumenya mwana nyoe na kwenda attention yakwa tetheri ujo ki socks yu wekera twikangu cia ruko tiga gutama ethene na no kumenya tena kanya guto kucio ne nkunga kaburia mukono bantu bamwe ntule nyumba le niyo nimbetekete nyumba na musi kutherani gwakwa lakini mugasa kwetherwa muntu mukwaku no kwa na kiremererwa ri nuntu ni waku mubati mwikale nthi we unwe umurie gankurie nginwa mwana ikakwi bantu bena thina teguka wambararite kanywa nguo itamwe koko gutathambo kana kurema kweza kama bakwera no ntwandika mendio ningukirwo migora ko untwarie kuura nguo na mumeciria mauma kugura mendi netiga ni gutinda kamona muntu mukata kai desperate wogu nenkera muntu mukagite no esira jabu wakoro mwesirio tiga gutinda giciragia wakoro kwisirio kaburi temwe te kuru wonde baisiria ari mene merutagira muno gutethie na njira cio wagota kwe gwakorete atiriri okoro nurare mone kubura tuguo tutu caria mwire tu wandike ugongerete ureketie kumura wandike agakoria kwao leure bobole bole muntu enjakirira kulingana muntu enjakiongo gyaka kulingana buria gwikari no gatuma nguo yaku kulingana na nkora yaku riu gasa kwithirwa baku no kuona bena thina ri wanga ti mwikare ndira ngora utio ngatume thwa mwe kurwa ati enda wandike thwi mi turekana mantu ja mwana ari menya kana menya muntu antu barenda kwethia mantu ja since gwe jama inginya mbere bugia na mwana kwi mantu jangi bubatyo since urari jao mentuko chionde ino nto butare mbuge nyane nto bya nyomba omuntu aroma kwae ugia kama kwae burendo semania mobu burendo ntunte karaga akuna gote karaga gwakwa pwagura nari no bubati kwendelea kuria ome ketha arakuikagia wa out weekend yonde akakumaria ome bugeta buka thambira buka kara buka akare mwane kugira kuria nja kabukuruka ano ntunande no kuruga nyomba kabukanyangia babukanyangia pesa cia ikaire risi kwegento muchonko ta honeymoon hane ntemenye imbio na kichongo na kemero tometai iyo ke kaina incho kana incho kwithaira wiga wichio thachia kuna ndichia murio jwa muranu kwa no bu mari nyabwete nyetho ina are bukwenda kuthambira etho imweri jo mwe ka kiumia kemwe kuma ubu kainga mantu yo kainga mantu jao ukamenya na ndega twete na nditokathuranira mantu janja najo no ntwa akumara na ari atakinyinda kaira beta na nyachio nago mukinya nao kendo mwira gwerire akaumara kaira wetete na ara mbere na otagwikia wagutherane niyo ntikathie na unja kuria kagukona tamakwa indi okathie na mbere na kuthie na unja na kulisa ona ndimenya kwina murano na kwina uturo pwanja murano teju murano iju antuko imwe na honeymoon ne mweri bugacoka bwije bukare bwakenja ima ko spice re kana gukuria rwendo rwenu ima antu jari kubwa kurimira wendo na ndi niyo ira tuga kethira ninto bweja bukathanga aigo kwendekana wikombe igo kwendekana into biria tweje nyatu tukari ya nyomba na twetete na ikera bijara mbijete ikera nukwere otere ndiria point ya kurimira wendo okamenya tukombe tutu ni tu wendo eterani okamuria nyanyo ko tukombe tu uri ona atia no ugure twire tutatu kuni kurimira wendo na ndia agura tu kamenya na kundimira bo wanarengi kurimira wendo twanginya ati utindi uthiete na kuria kundu gwa kifahari okoro ndwe na indo icio nene mbia icio nyingi utuga bwita kundu gwa kifahari kurimira wendo ona ara burare jaga ketha buretaga ko mama pima bukaria ni wanda ni mambageria gucenjia kuringana na economy ure murona evana na kuringana na muvuko ure murona evana andu ni macenjagia njira eno makathie njira ingi tere kwenu paka ume ubagete riku taru okoro cheke ke bari mukathie no cheke kuringana na muko jo ya kuringana na muko tena ndeto cia kurimira wendo gutena njira ya gutena ndeto cia njira ya ncheke ya kurimira wendo muntu murume nwankinya menyerere muntu mukwake na muntu murume nwankinya arimire wendo wa muntu mukwake kankwire kuspendire ta wa quality time na tikuria musi kuria nkuona ng'ombe na ciana ngitinda mami ng'ombe kiriko kumenyerera mutumia waku twanginya umubire na unja gankwire ana nitwiragwa na tarani ni mataranaga makauga kenda umenya buria weu na mwendo onu waku mukonu waku mwiciranagia kenda menya mesiria maku kanda kendo unthima nani umenya nkinyite ba gutebu tungibota
mauntu mo mankibota kuruthikira wa bara tumenyeretie bara mucie gwetu kogu ni make sure na ni mwana gantu mengi niyo na kuringana buria ingi tukuigua tarani makiuga na antu makiruta wira wao makauga wasiumia ntukuciire kwa mweri nitukoragwa tukithie lunch tukathi tugekara bantu anethwa ni ga picnic ni tukathi tugekara bantu taniyo negwe tukacokia miaka thuba baria twambaniriria tukamenyana na nkwire oma antu maria maugite uironu na antu maria maugaga ni maugaga ri marikia kuthie na magekarania nethwa ni mathama iria ugu makariganirwa ni ciana makariganirwa ni mauntu mao ka relationship kau kuya katarukia uju wendo tirazima wiki muntu nare no withire nyareso ekenda uwa umwandike ubugure kareso wejo moge one no wendo kurimira wewe gutina thina lakini wendo ndendo mbere wa uju kwinto ri tugakurimira kwi irio bimwe turi maira ugikaira muthetu ja ikwache kaithungu na ndira irio kurimira ko gwikira na kwi irio bingi na bio witogi ta muthetu kuringana na irio ri bikari utiomba kwithirwa ugo ate kuona bonda gwaku gankwire ko tugachoe bonda na bukarara gankwire kinyoko jake murikira njara uwa muri nyanyoko leo na wendo botu twakinya hari lakini anti na rume mabati gwikara makimenyaga warega kurimira wendo nu kuwa kurungi ukarimira kurwa we na unja uragia ange kurimirira ba na muthenyo gakinya no karimirira we no kutara ndirauga kuthiene naye muntu murume ukiombaga atuge ukiombaga ukibotaga ni sawa kuthigo na kethi uretaga bote bachigo geria ukibotaga ni sawa kintu kingi nakyo kigia core tia nyambe ndikie bo prise ndina gotinie wana ukithiesaga kurimira wendo ucio no nginya ukoro wikite mathabu nundu itharu murathi kurimira jwe negwe nwendire mathabu mama muno mathabu na muntu akindika mesuba atitaraga mathabu nontu buntiariria kaire muntu murume tugira atia ndimubuko igwe no kwenda muntu mukana muntu mukwa twikare tarume mama ngi tigana mathabu uitite au tukiingaga utubumo bwegia core baba ega kana baba thuku na bara muntu wati gwikana bara bati gucentia tukiinga untu bwegia core bara paware kana uthaka na core ba mukuru na mwekuru etheri baba bati gucentia kana baba bati kwirau untu kidogo tukiinga bora ni nkiuga ni ati muntu mukana aririkane kugurwa athi gwake muci na gwaka muci wake nacerie arata maria makamukinyukie kinya na nikenda athondeka gwake atigane bara ararebo tekana ugana atigane na baria aina mo lakini gutibu ngithie na mbere na gucera na antu matina micie na wina mucie gutibu mugatunganira nuntu mathama aku makuthie mucie mo mena free time kogu be practical ethura no gire gwaku mucie na muntu mukathie mucie atwika nginu antu monthe wina in-laws wina twana turi ku mucie kogu airetu ni metikire gutwika antu aka na muntu athikiririe mataro no gaca kwithirwa kwina arata utikuigwa ni magukinyukie kinywa tigana namo okay nani ndo rene ngiuga no mbugire tafadhali angikorwo ina mundu gerio muviraga na vau kamukenia kune kukuremera wendo nige thondeke nyomba yaku no mecokanirie bandu ama bandu aurora muikagia mbere urora muikagia mbere ndukare acore bara ina bono murekeria kare na bono ntu acore bara no bo batumire mbuginyo muna no anginya urorie maundu we ugote ati kurakara uguo muno ri moko muroka yerekagiriria mbureki ugacokaniriria ndanda kuga kethri mucore oku we mwe kuruguri kana we ntomurume kinya kiria akarimira kinya kugurira tu intermende mwe kana kenda cia kugurira ke orio chiomba ngwere ngo appreciate yo na boendelea kurimira wendo bwenu nyaga ntu kanini mutegeri wa Royal TV tukiinga mbuge kantu kamwetu antu basi nse mathugania bwarikia kugurana kana bwarikia kurikia courtship bwatonya into marriage antu ibagere gukuria mathugania jao na gwitania na mantu jara goals yao kana mantu jara bategerete ketho kamenya mbe bukwenda gwaka kana imunda bukwenda kugura ukamenya ntiomba kuinyangia mbeso rande nyangagia nutu thaiji ndina family ukamenya nkwenda wikiana skuru kana gitwe kiu kauga ntiomba kuinyangia mbeso rande nyangagia nuntu mbuka ndinana na mantu jangeja kumenyera mwekuru kana kumenyera mukuru oku ukamenya mantu no mwankaja sinse thaira butonyere nyomba no kageria kwerewa utiwenka nyombeu bwina mtungi wina nyoe mathugani jawe no wina mantu jawe jara kwenda ukamenya weta nusu 50 nusu yegana ndeu wengine wageta nusu yegana kenda bomba ku combine effort na bomba kuendelea bwega nibo kana ntuba kuthoro gwatanirite na batwe ngaurombo kairi ukaurikane namba SMS ukorirwe ile au The Royal TV na free kutuma SMS kana kwarandia natu na kuimberia rwaria rwetu atushokandia kanyo turi amwe Murungu akuthari